Your guests, we have landed at Sultan Iskandar Muda International Airport, Bandar Aceh. For your safety, please remain seated. Usage of mobile phone is not allowed unless the sign is switched off. Do be careful when opening the overhead compartment. As a reminder, please check your seat pockets and the overhead compartment. Kindly ensure that all your personal and belongings such as wallet, passport, or electronic devices are with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of AirAsia, Captain Vic by Captain Marzuki and the rest of the crew members would like to say thank you for choosing AirAsia Destination. Para tamu yang dihormati, telah kemudian lapangan terbang antarabangsa Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta terus duduk. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tali isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan. Berhati-hati ketika mengukur penyeberangan di atas. Sebagai peringatan, sila periksa sampai tempat duduk serta ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan anda seperti dompet, pasport atau elektronik ada bersama anda sebelum meninggalkan pesawat. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa pertimbaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Kami gembira bersama anda sampai pertemuan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Bagi pihak AirAsia, Captain Vic dan dibantu oleh Captain Marzuki serta seluruh warga dan kapten tugas ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan AirAsia destinasi anda.